Dobro jutro i dobrodošli u Santa Fe, Novi Meksiko i dobrodošli u vlog 5. Mi smo sinoć kasno stigli ovdje i tako da smo u suštini samo prenoćili i ovo mi je jedan od najdražih gradića u Americi. Nije mnogo velik, ali sve ovdje u suštini je veoma estetično i mnogo je drugačije nego ostatak Amerike. Tako da je baš lijepo. Trenutno smo ispred jedne galerije i upravo ćemo da odemo malo da pogledamo u toj galeriji šta ima, šta se nalazi. Nemamo namjer ništa da kupujemo, mi zapravo idemo na kampovanje i tako da smo svratili do Santa Fe i onda ćemo dalje do svog kampa. Kao što vidite ovdje sa desne strane, sa lijeve strane, sa svih strana u suštini su galerije i tako je prelijepo. Mi smo u suštini skoro da jednom godišnje dođemo u Santa Fe. Godinama smo navikli ovdje dolaziti. Nekad idemo na skijanje pa svratimo ovdje na dan, dva. Ponekad dođemo namjenski, ponekad ovako kad idemo na kampovanje. Uglavnom mi živimo u Teksasu i nema se mnogo prilike za baš neku prelijepu prirodu. Mada ima i u Teksasu, ali zavisi. Moje najdraže mjesto u Teksasu što se tiče prirode je Big Bend nacionalni park, ali to je 11 sati skoro vožnje od nas. Teksas je ogroman, ljudi. Tako da nama je u suštini mnogo lakše ovdje doći u Novi Meksiko nego što je voziti negdje u Teksas, nek dio koji nam se dopada. Sve je ovdje otvoreni muzej u suštini. Da li ste vi čuli za Santa Fe do sad? Da li ste bili ovdje? Da li vam se dopada? Strawberries inside. I think so. No, that's just ice. Yeah, that's Ok, trenutno se nalazimo u Santa Fe, kao što sam prethodno rekla. I mjesto smo koje se naziva Santa Fe Tea House i Bistro. Jako je lijepo mjesto, ima jako lijepu baštu. I ja sam sebi naručila mimosu, a Sašino piće sam vam malo prije pokazala. Baš je, u suštini je cijeli obrok. Tako, zašto je Santa Fe tako zanimljiva? Ovo je u suštini najstariji glavni grad u Americi. To jest, ovo je glavni grad Novog Meksika. Nalazi se na nadmorskoj površini od 2200 metara. Da zaokružim, 2192, ja mislim da je tačno. I u suštini je sve, ne znam kako da vam opišem atmosferu. Pokušala sam malo da prenesem preko puta videa, ali sve je jako kreativno,
ljudi su veoma kreativni ovdje. Stvarno, ne znam, lijepo je biti ovdje u suštini. You guys still doing good? Yeah. All right. Thank you. Ok, za one koji žive u Americi, znate da ovdje konobarci dolaze svaka 2 minuta od stola. Ja se ovo još nisam navikla. I skoro 18 godina kasnije, vjerojatno nikad neću. Uglavnom, o tom potom, šta je još zanimljivo? Ne mogu da se sjetim tačno kako se zove, ali mislim svakog septembra, moram se pogledam pa ću vam napisat ću vam ovdje tačno. Svakog septembra stanovnici ovog grada pale jednu ogromnu lutku, ja mislim da to oni zovu kao zozobra ili tako nešto, i pali u suštini kao da pa eto, da spali kao stres, tugu, sve što je negativno u suštini. Jako je zanimljivo po tom pitanju. Mislim, to nije nešto što ja naravno vjerujem, ali sasvim je okej. Svako ima svoje. Da, i ovo sam vam zaboravila napomenuti. Ovaj grad samo ima 90.000 stanovnika, ja mislim po zadnjem cenzusu. Međutim, naravno, tu u gradskoj zoni, ako malo odete šire, kao na kantonalni, ja mislim ima oko 195.000, onda poraste taj broj ili je 157. I to ću vam tačno provjerim, ovo je sve od sjećanja. I uglavnom, tako, ok, mi ćemo da uživamo malkice i onda idemo ka svojoj kamp destinaciji. Ok, moji se evo igraju američkog fudbala. Ja sam sjela da malo čitam. Zapravo otišli su bili na pecanje i tako da sam imala sat vremena malo da se ja opustim, da čitam. I sad smo vatru naložili i on se to igraju i onda ćemo praviti večeru. I tako. Da li vi volite ići na kampovanje? Da li idete na kampovanje? Moram priznati, ja iskreno nisam nikad volila kampovanje, to je, ne bi baš rekla nisam volila, ali nisam imala priliku iskreno dok sam živjela u BiH. Ja mislim da sad i kod nas je u suštini, mislim vidim dosta svojih prijatelja dole odu na kampovanje, ali nije baš porodična aktivnost. Mislim da više vidim muškarci ovako kao u grupama odu, ali eto. Ovdje je definitivno porodični spektakl. Meni se stvarno sviđa. Ja imam očito 2 dječaka i 3. muža, tako da uz njih sam nekako ja naučila da što više ovih vanjskih aktivnosti radim i bavim se njima. Tako.
Dobro jutro ljudi. Ovdje je novo jutro i upravo pravim kafu. Samo da mi ovo ne spadne. Čekajte, namjestim. Tako. Vidite, sa sobom sam ponijela svoju džezvicu. Nju uvijek nosim na campsite. I uvijek pravim tursku kafu kad idemo na kampovanje. Zato što ne bi mogla zamisliti da pijem onu instant kafu. Nemam nikakav ukus. Tako da mnogo radije napravim tursku kafu. Bude jaka, baš dobro. I Sašu sam navukla na nju. Ovako, hoće li ovo? Da vidimo. Ok, napravila smo kafu, napravila sam Saši, napravila sam sebi. Ja kafu ne mogu bez mlijeka. I obavezno velika šolja. Saša pravi doručak. Ovo nam je kuhinja. Tako smo, dobro, u suštini je sto na campsite-u. I onda sve tu stavimo, napravimo kao da je to kuhinja ovdje. Ovdje za sjedenje. S ove strane ima kako se zove, stavili smo ovaj hemak. I onda ovo prebacimo stolce navečer s ove strane da budemo svi kraj vatre. Dole auto nam parkirano. Vidite, ima ovako stepence. Kao siđete, oni svoje štapove za pecanje tu stavili. Ovo je šator. Ovo nam je još jedan ovaj hamak. Tu improvizirani su doper i česma. Oli se igra. Pokazat ću vam začas šator. Mislim da je malo haos trenutno. Tako i matrace što se napušu. Vidite dole ovaj kablo koristim u autu je. Oli se ovdje presvuko pa je sve trenutno haotično. Zatvorim da ništa ne ulazi unutra. I onda ovdje tako ovaj dio obuću skinemo. Tu smo, ne znam da se vidi, sekunde. Evo ih, vidi se sjelce donijeli, njih smo postavili. Ovo nije pravo meso, ovo je vegetarijansko, plant-based.
then? Mhm. Jao, kako je hladna voda. Evo nas, stigli smo na Alpinsko jezero. Prelijepo je, ali moram priznati da stvarno sam skoro izdahnula penjući se ovdje. Trebalo nam je oko 1 sat i po vremena da dođemo ovdje i nazad će isto biti 1.5 sata. Saša i Oli upravo pecaju. Snimit ću vam i to, baš lijepo izgleda. Stvarno je prelijepo. Mislim da ovdje ima divlje kampovanje. Vidim tamo s druge strane obale ovog malog jezera. Ljudi su kampovali, trenutno sve sklapaju. I tako. Imam jedan mali snack. Ja ću to da pojedem. I nisam ponijela dekicu, ali imam jaknu. Mislim da ću sve prostriti jaknu. Ponijela sam knjigu. Dok oni pecaju, ja ću da čitam. Ali stvarno je prelijepo. Ali tako mi je koža suha. Nevjerovatno. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I figure out. Nećete mi vjerovati, ali cijelo vrijeme mi je u patici bilo 10 treninga naših. Nemam žive veze onako. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head
Ok, mi se danas nalazimo na jezeru Monteverde. Saša i Oli tamo pecaju. Upravo su uhvatili ribu. Mene zvole da ih slika. A ja cijelo vrijeme se šetam ovdje okolo. Čekajte da vam pokažem. Ovo je u suštini ovo jezero je udaljeno sat vremena odakle mi kampujemo. Tako da smo ovdje namjenski došli zato što navodno ima dobre ribe. Mislili smo zapravo da rentamo brodove, to jest oni su htjeli brodić da rentaju, da mogu ići nasred jezera da pecaju, a ja sam htjela ne znam, kajak ili paddleboard, nešto tako. Međutim, vrijeme, kao što vidite, ovako oblačno je, tako da nismo mogli, ne dopuštaju, naravno s razlogom ne dopuštaju da se trenutno renta, jer ima oluja, zapravo vamo ispred mene, teško se može snimiti to. Čekaj da vidim. Dobro, manje više, eto tako vidi se. Malo, sad ne sjeva. Ali uglavnom tu je razlog zašto se ne može rentati brod. No, nikakav problem. Vidjet ćemo, možda negdje navratimo nakon ovog, da malo sjednemo, ako bude sunce izašlo da uživamo i onda ćemo nazad na kamp. Mislim da smo danas skoro sami ćemo biti na kampu, tako da kad se vratimo tamo do kampa, ako vidim da su već većina ljudi napusti okolo, pokazat ću vam kako izgleda kamp sve. Znam da sam snimila sam vam kako izgleda naš šator i sve to, međutim snimit ću vam sve ostalo. Dok smo bili na jezeru, počelo je nevrijeme. Isprva je padala lagana kiša, a zatim se razvila prava oluja. Oli i Saša su ipak uspjeli upecati ribu, ali smo na putu ka kampu odlučili da nema smisla da se tokom noći patimo sa olujnim vremenom. Kada smo stigli u kamp, oni su ispekli ribu, dok sam ja smotala šator i vreće za spavanje. A zatim je Saša sve spakovao u auto. Nakon toga smo krenuli nazad za Teksas. Usput smo još jednu noć prespavali u hotelu kako bismo malo razbili dugi put i odmorili prije nastavka vožnje.